banditse kuri profu yo mu nkambi ntabwo ari abanyarwanda ahubwo n'abarundi nyezina kubera ko baba babyawe n'ababyeyi n'umubyeyi w'umurundi w'umugore. None se ubwo umugabo ari umunyarwanda wamubomoye? Ubwo umunyarwanda aba yahombye nyine Ibihumbi 5 nibyo babahereza bya buri munsi cyangwa ntabwo ndasobanukirwa. Ibihumbi 5 bya buri munsi cyangwa bya buri kwezi cyangwa hari utundi tuntu baba babahaye nk'udushyimbo utuntu nk'utwo ngutwo? Oya nibyo byonyine kubera ko tuba twibereye ibihumbi 5 bifise mu nkambi. Ni nkuko ufise miliyoni 5 ngaha uri hanze y'inkambi. Ubwo gute? Rero cyo kintu nshaka kunsobanurira. Ufite ibihumbi 5 uri mu nkambi mo imbere. Nanjye mfite miliyoni 5 ndi hanze. Bivuze ngo waba ufite ubuzima bwiza kurenza ngiye ufite miliyoni 5. Cyane gose igituma twebwe tuba dufise ubuzima bwiza ntabwo tuba dushaka ko turamuka gusa. Kagame yabanje kwakira. Hanyuma nkashimira bene wacu b'abanyarwanda duturanye inkambi. Hagira ko nshimira n'inyitwaro ukuntu abanyarwanda batwitwayeho natwe tubitwayeho. Ubwo ikintu nokora mu mukomera amashi nyakubahwa Paul Kagame hamwe n'abayoboye nabo bayoborana Imana ibamperewe umugisha. Kero n'abantu badukurikiranye kuri Kidasomera TV Rwanda nabo kandi ndabashimiye ndabifuriza amahoro y'Imana nabo kandi bagume bakanda kwako kantuzenya kwako ka subscribe kwako kantuza kwako ka subscribe ni ibyo rekera aho ngaho ndabizi kutabisobanura aho nabo bazoba bakoze. Urakoze cyane. Mugiye kudusobanurira mugera kuri boda mwambuka muza mu Rwanda byagenze gute ku mupaka? Byatuvuna tukiri mu Burundi. Ariko mugeze ku mupaka w'u Rwanda bahise babakira. Tugeze ku mupaka w'u Rwanda ahubwo wogera n'Imana yari yaduteganirije twahasanze ababyeyi tuhasanga abantu baratwakira nta kibazo twagize nyene twaje twisanga mu bacu. Murangije barabateriyeho babahaye noze zo guteraho barabasinyiye? Twebwe twaca ku ntuzenya haba hariho ahantu Croix Rouge. Hanyuma twamara kugera muri Croix Rouge bakadupima hanyuma tukabona kuja mu nkambi baravye indwara twatugwaye uko zimeze. Bakareba ko muri bazima nimba murwaye kugira ngo babone aho bahera babafasha. Ukuvuga umuntu yari gwaye bamwitaho ndetse gusumba ibindi byose. Kugeza ubu rero twebwe uko twamaze gushika iwacu ngaha mu nkambi. Jewe ndamaze hagati y'imyaka 11 ntavugishije ntafashe telefone ngo mpamagara abarundi ngo tuvugane nabo. Umaze imyaka 10 utavugana n'abarundi. Bivuze ko baba umunyarwanda twamaze kukwakira. Waba umunyarwanda rwose. None se ngewe ugiye kumbwira ubuzima bwo mu nkambi nimba hari kitagenda neza dukora ubuvugizi babibazane cyangwa babibahe abasigaye wenda cyeka ntago ari huri. Ndabizi ko ibintu bitangwa babaye batanabibaha byaba biba mu nzego zo hasi za hariya byaba ariho birigitira ariko ibyo kuryamaho ibisaswa ngira ngo n'amazi abarimo. Ese amazi ubundi haba harimo robine ya Wasake biba bimeze bite? Harimo robine ya Wasake ariko Wasake nizere ko itajya yishyuza. No kuvuga ni amazi bafatira mu Kagera akazamuka akaca hejuru hari igitangisi kinini yabubatse. Cya gitangisi nicyo giheza iyo cyuzuye kiriya kikigega nyine bari bitaka nyine bikora amazi hepfo byajyana mu Gahinga cyane gose cyari kiruzura kikakwiza inkambi yose n'abanyagihugu bahegereye bose bakabona amazi. Bivuze yuko ntago bajya babishyuza amazi. N'amazi batwishyuza. Ariko abo hanze bafite amarobine ndo barabishyuza. Yego mwebwe murabe umwihariko ariko nyine nkatwe twese nyine abanyagihugu twebwe baratwishyuza. Urabizi ko baba batubarira ku makonteri. Abavoma mu nkambi nabo mu impande y'inkambi ntabwo babishyuza ni kimwe n'abanyeshuri biga impande y'inkambi nabo kandi ntibishyura. Sinzi bose yuko nk'ubu numvise bavuga ngo bashaka kuzotangira kwishyuza abana yuko nta bazotangira kubishurira kwishyura amashuri. Byagenze bite ariko ni ibyavuga ngaha ariko n'uyu mwaka 2026
uyu mwaka niho bavuga uyu mwaka w'imbere niho bajya ngo batangire kuvuga ngo bazishyuza bose bafite ubwoba bavuga ngo baza barishyuza. reka mbanze ngo mare mugira ikibazo no kuvuga ngo ikigo gishinzwe uburezi bw'abana n'abanyeshuri NESA ibyo bintu baruvuze ngo batangiye kuvuga ngo bazishyura ntabwo bazigira bishyura, ni ukuvuga ngo mu gihe hataraza irindi tangazo ribivugaho yuko bimeze gutyo bazishyura cyangwa batazishyura, mutuze gusa twebwe ntitubimenya tuzabibamenyesha. Bivuze yuko rwose amasomo aracyameze kwa kundi abanyeshuri bazasubira kwiga. Anyeka ko iyo mbogamizi yo ikuweho, sibyo? Cyane gose abanyeshuri rwose bazongera bige basubire mu ishuri, no kuvuga ngo ntago bazishyura kubera none se babona amafaranga yo kwishyura. Ntabwo bayaronka, hari abagenda ku ishuri batanariye bavuga ngo bagende ku ishuri kugira ngo kubera babagaburira barinde kurya ku ishuri. Niyo mpamvu rero ntago bagomba kwishyura nyine, koko urumva baramutse bazanye iyo system ngo bazishyura, uri kumva no kuvuga ngo ntaki none se urumva hari umuntu wakongera kwiga nyine, urumva ko byaba bihagaze ibintu byo kwiga. Ababyeyi bacu bari bafite bose bafite ubwoba bwo kumva yuko bazava bishyura, niyo gituma kabisa bose abana bose baca batangira bamwe batangiye kwigira ubuzima bigira marine nyine kwa kundi bajya kwikorera ibyo bashaka cyane gose. Twakomeje noneho mukigera kuri Minagira yavuze muri Croix Rouge nyine byagenze bitaho niho tugeze. Muri Croix Rouge baragupima bakakubaza indwara urwaye ukazivuga, basanga uragwaye bakagufasha, basanga utagwaye naho kandi bakagufasha ibikubereye nkuko nyene bariko barafasha abandi. Muza kugera ku nkambi gute, mwaje muvuga gute? Twaje dushitse nga mu Rwanda dusanga abantu tuvuga mu kuvuga twabanza tukaceceka tukumviza uko n'abanyarwanda bavuga kubera twebwe ntitwe tumenyereye ururimi rwo mu Rwanda, hanyuma natwe turanuka turabamenyera. Okay, noneho mwaje kugira mu nkambi gute nyine muva ku mupaka na Croix Rouge bafite byagenze gute? Babagishije ku nkambi mwasanze barabubakiye, mwasanze bimeze bite? Nibyo nshaka kumenya. Twaragenda tugasanga batubakiye broke. Ibyo bizu by'ibroke binini ya kuvuga ngo none se inzu bayihaga nk'imiryango ingahe? Inzu mwayibagamo muri bangahe? Twarashika muri boroke tukajyamamo turenga nka 50 canke tukagera nko mu ijana uko. Ariko bageraho nyuma barabubakira. Bandutse baca baduha udutente tukagenda tukubaka udutente. Nk'abafise imiryango bakabamwo, nk'abadafise imiryango nk'ubu bagaca baguha nk'umuntu murarana tukararana turi abantu bangahe babiri mu ntuza mu itente. Mukarara muri nka babiri mu itente. Bivuze yuko ariko ubu ngubu buri muntu wese afite akazu ke. Ubu barabikoze, baraduhaye inkorokoro, bazihaye icyumba kimwe. Ufise bivana n'imiryango umuntu aba afise. Buri muntu wese bagiye bamuhereza ubwo ati nimba ufite abana 3 ufata inzu, nimba ufite abana 2 ufata inzu, nimba uri ingaragu wenyine fata inzu. Cyane gose ubu nta muntu aturatura, ubu turashimira leta y'u Rwanda yuko yatwubakiye inkambi. Ahubwo icyo nobona niyo ikwiye no kudufasha cyane gose, noneho tukarondera bakatondana n'ibyo tuza turakoreramo mu iyo nkambi, bakatuzana nk'amashuri y'imyuga tukaza tukagira, kubera ko beshi abo bana bariko baragenda tantozenya batagenda mu mashuri y'imyuga baca kwigira marine mu mihanda. No kuvuga ngo ikintu musaba leta y'u Rwanda nuko yabahereza imyuga cyangwe yabegereza utuntu mwakora tukajya tubafasha mu buzima bwa buri munsi. Cyane gose kubera ko hari ibintu babashiriye y'abana kugira ngo baze barasamarira aho bagenda gukina. Ariko nk'abana barangiza nk'amashuri bari bakwiye kubarondera nk'ibintu bakora kugira ngo bize birabasamaza, bareke kuja mu buraya, bareke kuja no mu ntuzenya no mu ngeso zidashoboka. None se no kuvuga ngo ibijyanye n'ibiryo byo bimeze bite? Buri kwezi babaha ibiryo, babaha buri cyumweru, babaha buri munsi cyangwa babahera rimwe iby'ukwezi kose? Twebwe hari icyiciro cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu. Uvuga ngo hari ibyiciro bitatu. Hari abakene, hari abakungu, hari n'abakire. Ubwo rero icyiciro cya mbere baragiha amafaranga yo guhaha. Ubwo icyiciro cya mbere kiba kirimo abantu bameze bate? Ubwo icyiciro cya mbere kirimo abantu b'abakene. Icyiciro cya kabiri? Icyiciro cya kabiri naho
kirimo abandi bantu bakinye mbwa batakinye cyane gose babyita abakungu mu kinyarwanda bavuga abakungu nk'uko mu Giswahili bavuga ngo yule mutoto ni tajiri yule madamu ni tajirika nyine nuko uyu ni umukire ariko ni tajiri ni umukire ariko ni uyu ni tajirika ni umukire kurenza wa wundi nukuvuga ngo rero tubijyanye mu by'ibyo bintu by'ubukene biravuga ngo uyu ni umukene uyu ni umukungu bivuze ngo ni wa wundi nyine ugira utuntu yiha nyine cyane gose ariko hari abantu benshi bahaye icyiciro cya gatatu icyo cyiciro cya gatatu kitababereye ugasanga mu nzu nta n'igazi afise ariko ugasanga ngo ariko gazi zo mwaziherewe ubuntu amakuru ndayafite ibicanwa ibintu byose mwabiherewe ubuntu amabuni ndetse hari n'ibyo babaha mukabigurisha hanze ibyo byo ntubihakane hari ibyo babaha mukajya kubigurisha hanze ibyo barabiduhaye benshi ubonye yuko ugiye kurara ubusa ni bya bindi byo kuvuga ngo mpemuke hari ukuntu babahaga amasabune mukasanga ku nkambi mwagurishije amasabune babahaye imyaka imiceri mwagurishije ariko ndakubwiza ukuri mubayeho neza icyo nobona nta neza twigeze nta muceri wigeze uboneka umuceri barigeze kuwutanga ariko bawutanze ari kuri nohera ari w'iminsi mikuru ariko bawutanze nka rimwe mu mwaka ntibasubire gusubira gutangwa uwo muceri none se amafaranga ko utambwiye ku kijyanye n'amafaranga buri cyumweru babaha amafaranga buri munsi babaha amafaranga buri kwezi babaha amafaranga nyine bimeze bite ko nzi ko nyine buriya hari amafaranga mwebwe aba bagenewe ku kwezi batanga amafaranga 5,000 bakabiha uri mu cyiciro cya mbere 5,000 no buretse gato nyubwo misengera amatsiko 5,000 igihumbi kimwe 2 3 4 5 cyane gose cya buri munsi cyo kurya cya buri munsi oya icyo gihumbi ibyo 5,000 oya utavuga ko ibintu nketse atari byo 5,000 babigwa buri munsi babigwa buri minsi 2 5,000 ko bijya ukwezi kose se ni ku kwezi ariko nyira ibindi babahaye nk'ibishyimbo n'ikindi ibyo 5 byo kugura udutomati nibyo babahereza bya buri munsi cyangwa nibyo ntabwo ndasobanukirwa 5,000 biba buri munsi cyangwa bya buri kwezi cyangwa hari utundi tuntu babahaye nk'udushyimbo utuntu nk'utwo ngutwo oya nibyo byonyine kubera ko tuba twibereye 5,000 bifise mu nkambi ni nkuko ufise 5,000,000 ngaha uri hanze y'inkambi ubwo gute rero cyo kintu nshaka kunsobanurira ufite 5,000 uri mu nkambi mo imbere nanjye mfite 5,000,000 ndi hanze bivuze ngo waba ufite ubuzima bwiza kurenza ngiye ufite 5,000,000 cyane gose igituma twebwe tuba dufise ubuzima bwiza ntabwo tuba dushaka ko turamuka gusa uwo munsi ariko nta kazoza turiko turakora kubera ko turiko turavuga ngo tugira imana tukabona burakeye gusa cyane gose okay nta kibazo ubwo tugeze icyo cyari icyiciro cya mbere icyiciro cya kabiri bagira ngahe amafaranga 3,000 bureka gato taza kubeshya ibi bintu turi gukora ni ibintu by'ukuri kuba nafashe kino kiganiro nkavuga ngo nje hano Mahama gukora ikiganiro mvuye i Kigali urumva imbaraga byantwaye birasaba rero ngo uze kuvugisha ukuri cyane abantu bari mu cyiciro cya kabiri bahabwa ngahe n'amafaranga 3,000 3,000 nibyo bahabwa ku muntu buri muntu ni 3,000 bivuze ngo ubwo muri nka batatu byaba ari 9,000 ubwo bivuze ngo rero mujya hari ukuntu bijya bigenda gutya mukabyara kugira ngo amafaranga yiyongere nicyo gituma nyene abakobwa babyara bakiri batoya mu nkambi kubera iki ngo ariko barongera igarama kandi iryo garama nta batazoronka naho babashira reka twikomereze rero bivuze yuko ariko buri umuntu wavukiye mu Rwanda bari afite ubwenegihugu bw'u Rwanda abo bana ni abanyarwanda nimba baravukiye mu Rwanda akenshi busanga baratewe n'inda n'abagabo b'abanyarwanda ariko mu buzima banditse kuri profu yo mu nkambi ntabwo ari abanyarwanda ahubwo n'abarundi nyezina kubera ko bababyawe n'ababyeyi n'umubyeyi w'umurundi w'umugore none se ubwo umugabo ari umunyarwanda wamubomoye ubwo umunyarwanda aba yahomye nyine aba yabyariye Uburundi twagiye n'icyiciro cya kabiri bagihereza amafaranga 3,000 ariko se ubundi se baba ari n'abakire ibyo 3 bashaka abana bibima twagiye mu cyiciro cya gatatu icyiciro cya gatatu bagira ngahe icyiciro cya gatatu bivuze ngo ariko kiba gikize icyiciro cya gatatu nta mafaranga bagiha kubera ko icyo bakora babaha amazi bakabaha ubuvuzi bakabavuza nta kibazo nta mafaranga batanga ku ivuriro nta mituweli bagira ubwo igisigaye gusa icyo tubona mu nkambi na gazi barayitwatse twe turi mu cyiciro cya gatatu
ariko mufite ubushobozi bwo kwigurira izanyu buriya umuntu ajya kubamba ni nkuko navuga ngo gira inka munyarwanda urabizi ko iyo umuturage bamuhaye inka baza kugeraho bakavuga ati inka yawe ni ibyaro uzagenda uhereza uyu n'uyu none numara gukira ubone umaze kubona iki n'abandi uzagenda uba bivuze yuko nyine baza bakavuga ati rero wowe gaze ndabona ufite ebyiri reka dutware imwe tuyihe mugenzi wawe utafite icyo afite kugira ngo dusaranganye nyine ubuzima bukomeze. Bijya bicupa nta kiba bitumariye kubera ko no kubigurisha turabigurisha kugira ngo turondere ibyo turya icyo kurya. Abajura baho nabo ubuje kukwiba agutwara igaze ni nkuko uvuga ati umuntu yantwaye miliyoni 25 cyangwa 50. Ubwo rero twebwe gaze iyo yabuze n'ubuzima burahagarara kubera ko n'amakara arahenze cyane gose. Amakara arahenze. Ubwo rero niko gituma tuvuga yuko kabisa na twebwe turi mu cyiciro cya gatatu dufasha bakatugarukira n'ubundi bakabona ubuzima tubayemo yuko butatworohereje. Okay, ibyo turaza kubigarukaho nabyo turaza kubibaza umukuru uyoboye hano uyu nguyu ubushinzwe impunzi ndaza kumuvugisha numva icyo abivugaho babaze ku cyiciro cya gatatu impamvu babambuye gaze sibyo impamvu batakibaha gaze byagenze bite nabyo ndaza kubimubaza we gusa uhumure. Gusa ariko dufite byinshi byo kubwira abanyarwanda badukurikiranye kwino Kidasamura TV Rwanda ariko nongera kwibutsa abanyarwanda nimba ari bwo bwa mbere ugize kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda nyabuneka ibuka gukora subscribe ugende ukoze inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'imahanga. Twababwiye yuko dufite abambasaderi batandukanye mu bihugu byo hanze ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo ubungubu ahangaha turi imahama hazwi nk'ahantu hatuwe impunzi cyangwa hatuye impunzi hangaha ni mu karere ka Kirehe ni mu karere ka Kirehera mu karere ka Kirehe rero nk'ahazwi ku nkambi ubanga niho turi kugira ngo tubahereze ubuzima ese inkambi ziba yani wacu mu Rwanda zimize zite zibayeho neza zifite ubuzima bwiza ese icyo twakongeraho ni iki ese abashaka yenda nk'ubufasha tukabafasha nyine nk'ibyo nicyo gikorwa twatangiye kuri Kidasamura TV Rwanda twatangiye kujya dufasha abantu cyangwa tugafasha n'abandi bantu bagiye batandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza reka buriya indangagaciro z'umunyarwanda baravuga ngo ni ugufashanya ariko murabizi nk'abanyarwanda turafashanya. Rero turi kumwe na Muhire akaba ari umunyagihugu wo mu gihugu cy'u Burundi akaba ari hano mu nkambi imahama ariko yabashije kumbwira yuko ntago akiri mu nkambi imahama ariko yari akiri mu cyiciro cya gatatu. Impamvu twifuje kuganira nawe duhuriye nawe hano imahama aje gusura aho abo yahasize rero yifuza kuganira natwe twifuza kuganira nawe kugira ngo atubwire imahama bimeze gute ubuzima bw'imahama ariko avuga yuko neza shimira leta y'u Rwanda ubu ngubu ntabwo akiri mu nkambi bitewe nuko yabonye akazi hanze akaba ari gukora akazi akabasha gutunga abo bazanye ndetse akababasha kuborohereza kubabonera ibyo kurya mu gihe ngo umwe ahabwa 5,000 mu gihe ahabwa 5,000 naravuga ati nanjye nimba nakoreye nk'ibindi 50,000 reka mbakubita 10,000 ubwo byose hamwe bikaba ari 15,000 urumva ko ni umuntu mwiza cyane yazanye na bagenzi be ariko abashaka kubafasha ariko namwe mushaka gufasha rwose mwakwandika muri komenti namwe tukagira utuntu twikorera ariko turacyari kumwe nawe atubwira ubuzima bayimo hanze ese yakora kahe kazi kuko tuvuye mu byiciro ngo mu nkambi habamo ibyiciro bitatu ibyo tubivuyeho ubu ngubu tugeze kumubaza ese hanze hakora iki yabonye akazi kameze gate ibindi tuzaba tubimubaza ubutaha twagarutse ariko reka tubanze tumubaza ibyo ngibyo kugira tuze gufunga ikiganiro cyacu ndetse dushimira n'abanyarwanda mwese mudukurikiranye ndetse twongera kunenga n'umuperezida umuperezida wanyu ni wowe hari Ndayishimiye tukomeza kunenga umuperezida wo mu Burundi ngo yitwa Ndayishimiye ubwo ngubwo nawe turaza kumunenga kandi kuvuga yuko adashobora gucyura abantu baje mu nkambi ngo abasubize wabo abahereze ubuzima bwabo cyangwa ubuzima bahozemo bivuze ko nicyo kintu cya mbere babanza no kumunenga kuba atagira n'icyo gitekerezo cyuko agiye ku butegetsi basenga bashe anacyure abanyagihugu gusa reka twkomeza twibwirire ubuzima bwo hanze bumeze gute ariko banzo nenga umukuru wanyu w'igihugu. Icyo nenze ku mukuru w'igihugu nuko araba afata abanyagihugu akugara imipaka nawe n'uwashoboye kuja kwihahira ntaje hanze ngo hahe yiyumvira ngo umuntu w'imahama ngo azohava yambuka ngo aje gutora ibintu yojya mu Burundi. Twebwe by'i Burundi twarabibahebeye washaka nibanyi batunge batunganirwe tuzoza turarira kurusha nk'imende ariko tubeho nta kundi twaramaze kwiyakira ibyatubayeho byose twarabyakiriye nta kibazo.
nta kibazo. Okay, noneho Muhire, ubuzima bwo hanze bumeze bute? hanze nta kibazo ndafiseho, nsohotse gatoya ndasaba amazi bakayampa, n'abanyenye nkabwira umuntu ati nguriza amafaranga 10,000 akabinguriza, cyane ati nguriza 30 akabinguriza. Ubu ngaha mu Rwanda bose bambereye abavandimwe, niko genda bibona, sinzi ko nawe ariko ubibona. Turabibona rwose, tuba tumeze nk'abavandimwe turi mu Rwanda. Buri gihugu cyacu gifite amahoro, gifite umutekano, gifite ituze. Dufite umubyeyi wacu witwa Paul Kagame, perezida w'u Rwanda, bamwita Paul Kagame. Wari umuzi se? Paul Kagame kabisa, yaba twabatireka no gutora, twebwe honyine bo tuzanira ntuzatwe mutora 100%, twe nta nubwo twovuga ngo ni 90%, twogira 100%, noneho tukuzuza n'abamaramara bakamaramara cyane gose. Ivuze ngo muramukunda cyane ku buryo niyo bavuga ngo tugiye gushinga ishyaka twamutora, ariko urabona ko twe turamutora nk'abanyarwanda, turamukunda dukuye habura mubyeyi wacu cyane, turamukunda turamwubaha cyane, kandi namwe muramukunda muramwubaha bitewe n'ibyo amaze kubagizaho bitandukanye. Yadukoreye iterambere, imvura yaragwa ikadutembana, ugasanga amatente yatuguyeho kabisa. Turashimira Paul Kagame, imvura ntabwo igitunyagira, tukongera tukagira ko tugatera n'impundu z'ukuntu tuyoboye neza, no kungene atani ikintu na kimwe ubu dukenye, twara dutemanwa n'imvura, ubu dusigaye tubayeho neza nta kibazo. Ubu nta kibazo mufite, mubayeho neza. Ubu nta kibazo dufise kabisa. Icyo noshimira perezida, nashishikara ahubwo Imana iyo muturindiye kandi iramurinda, nta kintu azaba kabisa, arashoboye kutuyobora. Oya rwose nta kibazo na kimwe, azakomeza tuyobore kandi nta kintu tumushinza na kimwe. Turangiza kino kiganiro cyacu rero, nk'ijambo twageneye abanyarwanda, no kuvuga ngo iki kiganiro tuzakigarukaho kandi twongere tugikoreho. Bivuze yuko rero tuzakomeza gushyigikirana nayo, cyangwa tuzakomeza gukorana. Mwakoze cyane gukurikirana Gidasa muri TV Rwanda, ndetse ikiganiro nakagaruka.